guys! Today is July 7. Kunya na ay panghitabo sa opisina nga wa mi nagdahon. Kami na surprise. So before that, intro sa sa pag-take time sa pag-subscribe. Hopefully ni-press mo or ni-click mo sa notification bell aron ma-updated mo sa ato mga upcoming video soon. So thank you especially to Kakay sa Blue Car 06, kang Scarlett Chen and family, kay MVP Ronald na vlogger gihapon, o kay Shryla na basher na. And most especially po kay Kashret na always supportado ang atong vlogs. So thank you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mo to guys, birthday rin ni Sir Victor. Oo, namo na si Shinshin, ako ang basher. So na kami noon ang na-surprise, imbis kami ang mag-surprise. Kami ang na-surprise kay birthday day ay sa mo ang branch manager, si Sir Victor Turating. So muna si Ma'am Bern. Muna akong basher. Ayun kayo, ano akong role sa iyang siyang mag-create o dami ako mag-bash ka sa iyo. So mauna mong food for today guys. Mauna mong lunch. Long life. Pang long life. A few moments later. Birthday service. Happy ra ka na na-surprise me. More birthdays to come since last birthday na. Yeah. Tilang kay ka ma-pressure sa life diri adlaw-adlaw. And always happy. Di na lang maghilom-hilom. Okay, para makamove on ang tanan. Sige na, go. Happy birthday to my palalab. Wish you more good health and more wealth, and unta wala na kay mga maintenance para and sa pabay ako i-wish sa imo and continue to be a good father, a good husband, and a good person. Okay. God bless and more power. Thank you. Happy birthday, sir. Iusa na lang ang kag-art niya. Kuhaan, sir. Sige to. Keep a good health. Mura, sir. Thank you. Asya, Big. Happy birthday. Wish you more the best and more pipsis to come. Birthday, sir. Sir, happy birthday. Sa sunod na po. Salamat, sir. Oo to guys, kami ang na-surprise sa birthday ni Sir Vic. Imbis kami ang mag-surprise sa yaha, kami na naman ang na-surprise. Salamat sir sa pa-lunch, Ma'am Bern. Wish you more birthdays to come and good health for me. Paiwas sa stress, sir. Pila na dito, Didad, sir? 56. 56. Golden boy. 56. So, Dugay pa ma. to sir. Dugay pang senior, sir. Dugay pang dual citizen. 58. 2 years more to go. Once again, sir, happy birthday! New to this vlog, which is pag-ulang gid sa mga vlog, don't forget to subscribe and click the notification bell
para sa mga updated mo sa mga next nga video uploads na to. So, thank you.